دیگه دنداینو شروعیم بابا خدای نما مشک سنگت تمناگو سود کاروباری فدیگه رنگا شروعیم 60,000 روپی جمع کنا ہر مہیارا 20,000 روپی رسی میرا نہیں واجہ ساکواشی جناب 60,000 جاگا من ہر ماہ 10,000 رسی 20,000 رسی مفتہ یہ مسلمانانی سود ہے یہ حلال کاروبار ہے نہیں شکد اب ترس شما حرام ورگا گو ماسان زنا کنا گا گو ماسان ہاں کبول شے پیسہ ہاں ٹوکری کنا دینا پکوڑا بہا کنا دینا ریڑی بجنا دینا شے حرام ہوترا بچہ ہیں تو مسلمانے کافری ہے حج سودی دپا چبی تو تہے پترے حج سعودی کاروبار شروع بھی تو بے مانا دے ترہ نبی اچھی گوشتا نبی گوشتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ارکا سوری ورگا بسنا کن گو اللہ گنے رسول جنگ کن تو گو رسول اللہ گو اللہ زندہ صوب شام لٹ دستا جنگ کنا گئے تو مسلمانی یہ دندہ بند کن خدای نامہ یہ مفت خوری عادت بلد دی حلال روزی پٹ یمحق اللہ الربا وضرب الصدقات اللہ اسی سود روزیہ من ختم کنین اور پاک روزیہ و دینین یہ رنگے مردم ذلیل بھی رو سود خوری عادت بتہبو یہ کاروبار مکن شکویا انگریز پما پشمہ خاطر دوزخ کڑکی پچھگا تہے مانا دے اللہ پاک ہمارا رمضان شریف ادب احترام توفیق ودن